Kajingelang jong baro ki Shiphautali ki district bat ki autonomous council jong athan chatelam i kari India kilarai ban thau ka committee ban bot dia ni ki mat ki baladap yakran bat menteri katanat kampo i kari u Amit Shah dangshan halor ka jingpen kre ka sarkar India ban pen kala ya ka six schedule jong ka jingpen kala ka bashispa arpesan kari ti sensyar kari hagani ka jingelang ka belalong menta ka sngi ka Shiphautarik nailat arhaja arpesaw hashilong lawani shimenta baro ki nomi khmat na ki autonomous district council Kentup ke KHADC, JHADC, GHADC, Bodoland Territorial Council, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, North Kachar Hills Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Chakma Autonomous District Council, Mara District Council, Batgalai District Council. Habakran hadian balawai ke Jingalang, UCM ke KHADC ubah penyai sing CM ulay thu balarai ban bud dian biang na katanat kampo iyang kari halor kani shwa ka arpusan tarik menta ubnai kum bala bupor u Amit Shah ulaong bala thawru ya ka committee hak bala thong ya u kum chief convener nalor ki advisor bakan thop i unong yalam ka Tripura Motha Party u Pradyat Deb Barman UCM ke Bodoland Territorial Council u Pramod Bora nalor ki convener ubah penyaj ula pentip ba UCM ke Bodoland Territorial Council u Pramod Bora bat unong yalam ke Tripura Motha Party u Pradyat Deb Barman Kirakular ban ai jaka ki Autonomous District Council banshna ki guest house jongki hagi jaka jongki kajingalang kalarai ru ban pendong ya ka program pen ilariti hapdeng ki Shiphautali ki Autonomous District Council dakba ya kaliang jaka na kawe ka snam shakawai pan de mentaka sngi yo ban ya don kini ka meeting kumba lami hakilat pathai khobor nadu mesin benai hadian kajingalang jong baro Shiphautali ki Autonomous Council hapo ka 6 schedule hadelhi nila ya rai nila shim ya ka sinjam hadin bala yo bani kendo ya Union Home Minister jongkari India Amit Shah bat ban ai ki jing pensngau ka jungi lingba ka jing tho memorandum na baro Shiphautali ki Autonomous Council te habide ba katu ka meeting hadelhi nakaliang Home Minister ulah pentip shingi bahapo ka arpusan tarik uni benai August lemot si benai kenti on pendap no habide kani kakam kabumut bahak kani kajing yakran la shim yakarai ban dan yakawe ka committee nakaliangka home ministry ba ngin yakendo bat ngi nakapor ban yapek yakini jenit ki jenat niki benta ba her habide kani kajing dawa ka jungi te habide kata nakaliang jungi ngismudai bandan sakawai patka jingelang ya kabangila khot benta kasngi kini Shiphautari hangni po nong ba shilong te nakaliang jungi ngaso ban penpau ke jing ai kuble kerpang ye ba produce ai belong i chairman jong ka Tripasa nang ta promote belong CM jong ka Bodoland idan ru i deputy CM jong Bodoland CM Jaintia nang ta chairman jong ka Garo Hills bat baro ki CM ki dan lang hani te ngila yakran sani baha habide kini ka kam te kani ka yakran mentak sngi ka long bet thik tang ban budin yak ai ka bangi ladep ban yakendo ya Union Home Minister hadelhi te bat shwai kani ka arpusan tarik kumbala ai ktin yangi lingba Home Minister ngin persyangkat bala ban yo ban yakendo yang sahisien bat ki official hak ministry ban penbet habide kani ka memorandum ke mengilap hak te kabaar pat nakaliang jong kani ka meeting ngila shimru ya karai bandan ya kawe ke komiti ka ban khle ka komiti ka bathmai ban khle ya kani ka jing ya long kawe ka jungi jing ya teli jungi jong baro kini ki Shiphautali ki Autonomous Council ya kani ka komiti ngimpat ai kerteng henry la shania hakini ki noilam bamenta da ka ying hibro kawe menne ngila shania bangin sa penbenai ka kerteng khamshibit te yam menta hakani ka komiti la thung advisor ye ba produce de Burma i belong i chairman jong ka Tripura nata Saiway advisor iba Elwin Teron napo Karbi Anglong Autonomous Council but labo chief convener yanga kum CM jong KHDC but convener pat nakaliang napo Mizoram labo ya M Laiko ibelong CM jong ka Lai Hills Autonomous District Council but Saiway pat convener they promote Buro belong CM jongka Bodoland Territorial Council
but ngidon chipomut ki members hakanika committee iwe de napo BTC Ranjit Basumatri nangta Himanta Larma ide i MDC jongka Lai Chakma Autonomous District Council nangta Mr. Delson MDC jongka Mara Autonomous District Council nangta Mr. H. Lam Mua Nga Deputy Chairman jongka Lai Autonomous District Council nangta i Abhijit Kro ide MEC jongka Karbi Anglong Autonomous Council nangta ima Thombor Shiwat ibelong CM jongka Jainti Hills Autonomous District Council nangta iba Rakesh A Sangma ibelong Chairman HPC jongka Garo Hills Autonomous District Council nangta Samuel Changsan ibelong EM naka North Kachar Hills Autonomous Council di Mahasau ke komiti kan yalam ya kan ke kenhun jong shipautuli ki ADC Autonomous Council hapo North East hapo jong ke 6 schedule but ngin yo ban bud din yakin ki kam banang sa te lada kalong hakanu kanu kerukom ru ngilai long kawai ngilai teli ngilai shim na karai ke pas kem mene ba ngin hab ban penken mau ban penso ya sokar India bahkan shim yakin ka kam bandon kini ki exchange cultural program hapadeng ki ADC Autonomous Council baro let's say kandan kapor bandan chapo Bodolan Territorial Council kindan kapor bandan Hakasi Nesha Garo Hills Nesha Karbi Nesha Mizoram ngindan ka jingyadai kabajan lingba kini ki exchange cultural program kabalai pat la pensngo hangi dai CM jong kabudolan bana kalyang jung i ila ai jaka ya baro shpautli ki Autonomous Council hajaka jung ki ya kabangin la ban bu kino ki jingtai ki jungi ki balong ki yeng let's say kum ki guest house la ne ki kini ki yeng trikam ne ki office jung ki council prepare but nakalyang jung i Maharaj jung ka Tripura ru produce la ai ngi ya ka jaka hapo Tripura hapo Agartala namta ban shnai ki office but kumju ban shnai umat sa kan mau JJM Nichols Roy bolong u architect leni kupa jongka 6 schedule but ngila shimru ya karai na kalyang Tripura Territorial Autonomous Council bakin penshna kawai ka English medium school haka kerteng jong Tirot Singh CM hapo not Not Tripura ya kaba hak tu jaka ki donru ki riulum pai ba ki paradok prasnam jungi ki khasi ki pasyong hang tu but umdan school umdan ete nakalyang jong i ngilai keren mentak ke meeting banakalyang jong i ru in ai ya kini ke school haka kerteng jong Tirot Singh namangi shim ru ikarai hadin bala asyak pen pra yo mot dur sa kan mau jong Tirot Singh hapo Bangladesh tingi kwa ban pen i kani dengan sinjam ke bangin shim bangi kwa penlong ya teli yaki riulum hapo thain lami ngi ke jungi na balingi ni shim ya kani karai nomor babun sin kim don bayatip UAU Reverend JJM Nichols Roy de uni uri rong ba na kani ka ri ka jungi blai i jingai bandon ka jingyada ka bakerpang yengi kum kiret pa hang ni po thain lami ngi te deling ba ka jingya kun jongki nadu tu kapor nadu Gopinath Bodoloi kiwi kinoilam la penlong bangin yo ikani ka 6 schedule ka penlong ka constitutional protection provision yengi habide bat ka jinyada ya ka hok long try man try la ka long kaktin ka thliet ka riti dustur ka khando ka siap bat kiwi ki benta te